Seng KSU Sohra Circle kelarai naduh sngi thohdieng ke arpulai tarik mentau Risaw ahaja arpo baroh ïing Sohra kynthup ke Elaka Mawmluh lama ïong kum kedak ke jingsngewkhia halor ke jingbym shimkhia ke sorkar ya ke karkhana dewbilat Mccl khamtam ke jingthmu ke jong ban aiti no ke jingïatreilang ki kompeni shimet. Ya kini kerai lapan benadu Presiden ke Seng usamla mesa bor skambel hadirin ke jia pelih jemut ke jia tai ke Seng kelapun long apa yang kinomi kemat ke hima Sohra ke Elaka Mawmluh ki wei dek riurang ba ya ke bala pelong ïing dor bar shnong site open ke sngi baar ke arpo tarik Risaw ahaja arpo Hashwa jong kani ke jia pelih jemut ke jia tai ke bala penyai do ba Paul soklet kinomi kemat ne Elaka Mawmluh kinong tre berim ke bala tre slamba kani ke karkhana ke layathu ke khana lingkot kumnula Seng kani ke karkhana Mawmluh ke badai ke karkhana penmi dewbilat beningkong ke jela. Uba Jumai Singh Raji acting sodar ke Elaka Mawmluh baru belatrai hakani ke karkhana hadu ulai pekandai senam baru belalong tengru director hakani ke company ulai thu baya kani ke karkhana la Seng ke senam syaja kandai sepasan pesan hakapor ke sorkar Assam. Akhirnya ke bamucua ke Sohra ke ilmu katahan Sohra ke ilmu lembah jong ketika modal terjadi kepada ke India berbawai. Hynrei kadang ke sakawai ke kompeni matrai kupon ke serasa top ke kompeni ke beti ïong di pulau Rambah. Ti hadirnya partition ke kai ke partai nak India pakai Pakistan lalu East Pakistan kio kalau tu nama diberi apa ke Iran. But dari kisah kalau dah sebab satu new bah kesnau karun kan hak agreement bat kerja kompeni hak berdas apa sama semuanya mana yang list kita kemudian nanti akhirnya siapa pun baru list kita kasih ini kasih pelan kami semua senang ni senang kira mungkin Hynrei tapi yang lain yang kian tu yang apa ibadai nak sini kata kerja lama di babling di bagian buat TKD pakai gue ini rai ini kering ni di kalau masih kabar ayam tu yang ini tahan sini lalu apa kan orang berway kompeni kawan saya ni mereka tu pun pun India apa Sohra Circle berunjuk di kehidupan Japanese sebenarnya riba kompeni yang kompeni kompeni Nong. Jadi now dia boleh bangun train ni pokok ni mungkin lain pun di sana train ni kena kompeni. But aku news ni nong yang juga seminum tadi di postingan. Nanti orang tu director yang kena kompeni license dan orang Akten sudah juga senang mahu. Di itu cibun di banyak keren Hynrei ni simpan satu ni mati apa jadi bagian kita jingnya jong terbalik kau selalu nyebut. Hynrei ijai mentang saya kalau macam kan. Jadi kepulan nasional komision begini saya harus nak kakan dari sepanjang Hynrei. Hak kapasiti ke yang dah batamas pasan potensi sini. Harusnya menyukai dengan sorkar kami itu baru kalau barang sorkar projek kemudian ekspand ke dia bahkan penelitian kena sebagai potensi sini. Tidak penting dengan projek harusnya kena sebagai murah. Di kalau kemudian urusan kesamanya mulai orang tanpa di lama kami aiti jenengan berkena pun itu sih telah membunuh Renadu senang kata sepasan new renadu hadir ni kita hadir activation plan ya kebah lalu ada kai kalau sedang mempermi production walaupun news bahkan sisi badai akan kepor kami kompeni kalau masih ya dalam kesehatan maka lalu kerja ini kita kisah Google pokok sesuatu yang lah. Masih ini doktori kerja di bidang naduh senam
jalan lain, ada sound tu terdam dia begini, yang namanya kah, dan hadu pun ada poin ini pun kalau Uba Wellborn Benur, Uwe ni kinong tray berim juga ni ke karkhana berubah bat kamru hak seng kinong tray ni ke karkhana ulai itu benadu ke senyam syaja kendai spa andru penrio hadu syaja kendai spa pra penrio kini ke karkhana ke tray kam hapreng ke jingtu Nong Hynrei ke sorkar hak ke por ke yai kersha ni ke MCCL namar ke skothu ye ke jingthmu jong kinong seng ye kini ke karkhana ki sorkar opel ke balai ki yai interest ekni ke MCCL ni kenapa Kibriu kinla bandio bantrekam hakani ke MCCL, bekinla bandio ban Kamai ke jing hakani ke MCCL, kenapa kani ke thang ke jogi ke namnya namar ba lai syai ba kani so ahi roi kam de gari ke ba ngila banim naki jingthmu jingtem bani ka kamdem nama ba kani ke ka rimau jogi kenapa kau naduh khatna spa apa briu kelas dak ban penpha ka ba mi ba ha khatna spa khatna wei Gamsel kayo orang hadu sispa san kundaila sispa san kundaila di kecil orang bahira. Bat kita telah air sih kiwi bat di gawai di benangwan di berkenang gaya penyang. Bat kebangga sekolah kalau ba hakani ke kebentaan kalau ba giyosu yang kejoin bensur lari berkang kerja mo lari bangai privatization. Kini ke jalan kelai kerensani baharu halor ke jinglang jingman berkidau ke berpelong kini ke karkhana Nong kumni kumbakalong mynta. Uba banlam ke parling do ula penpau bakawai ni kidau kini ke jingcengai ki kli nang penya juga kompeni naga jaka ke berpenmi dewbilat. Misal tu saya dengar bahawa kini ka kompeni wala kajan ya ki raw material kumu doyong bat umausun hal tu di poru kam sim kala ban yo anong lenter ta Bat ke government ru kaklam da kuslai ya kata namar ba kaklamwan kum kanong khai ka sorkar kaklamwan kum kanong khai ba kaniwa nong ya ni regawan da jingthmu ban imja ya ni brio ki ba hapan tapsnong lada omton ta goi pat kala jingem hadil bala khani ya border trade te namar kata kayo ka hat kayem bat na benda upai ba kata hai kalobya haba kayo ka hat kayo bat kepala jam kemia kejendok nama kejendok kalau abaduna bat bun kisdam kalau kejendok kejendok nongru kasorkar kau ni ai nama kayu iba kayu kathan kayu kiyo ki hat ki ya kaban kejendok mut mat bat hat benta jo education ru anan pri kilat ti ta kejendok ju school begini kita hak bedai bu health facilities kinang ni bat labalong ba kata ka intended purpose jingthmu bantuan yang kami ni kalau serve kita tak purpose. Hakapa ya long self sufficient kumkino Sohra pakathan Sohra hi baroh kawai. Ti nama kita kacana play kalau cik itu hidu nampak. Ti ni kita yang hamtia lama dong. Niu isi saya katakan jingroi. Urang bashnong jaka pomsa menpat ulong bagadau jong jingtron kini ke karkhana ke dei namar bla thir lupai ki kor ki bor bar omshim la penan kam de ki bon snam bala shu e kumtu hapreng ke jingther jong slap ke sora giwei par ki blai shibenta ki la kenno bagadau jong jingtron ke dei namar ke jingpen kala na wet process shake dry process nang ta ke jingle klat no namar ke jingtiu kansan ke kam shang perthei hasora ka jingtiu state of tourism hapo sora juni kalau hado kata-kata bahagi ni sansnem prasnem ba ngel mausu ya ke baca hak cement factory bawa ke batlai ru cement factory ru lasrai kiun kam no an berkhat bantrei e banyo pam no na ni kapelian watuma lasrai bine kubur ya kata baroh nomor balai iu ya kata ban ya neglect ya kini ki baca ki balong hak cement factory hadu kata-kata ya ba ni becu ya ki ni ada tinggal yang timan kasi na tu kalau aku ke haunted nanti berlai ini aku film The Hills Have Eyes kalau aku ke tu film kalau haunted ada kata-kata filmnya na tu yang ini lagi kata nama boleh iyo aja atau khamtam Hynrei hakani lockdown aku keselang ini naduh keselang ke KSU Sohra ke strike ke tourism ke strike wan sa corona kestrike khat baroh ke tourism baminta naduh ki badi kwaido naduh ki ba ki driver naduh ki badi chips ki badi souvenir ki
ki guest house, ki homestay, ki restaurant, ki khali khat. Mana bagi khali khat, ki yung ibiang dia kan plan sa. But yung ibiang kan dia plan sa, nama balai pagkadon lupa ka structure kati kung makalong manda. Kemudian kamsu balai kay nama balai kalong lupa ka invest dagi grow nanti, dagi spakor kalong kuthi kung malong manda. But mynta biang day nakadakraw na tigtang hapan ay kublay yung coronavirus. Urukan susu yang ini bakat tourism kamday kalat kalanti tang kalat kalanti man pergi berkata soal. Kamday nama balai ngimna pansanya haga tourism teli telan nama dar gidon ikis kini ke tourism dan fair. halor ke jingthmu ka sorkar ki lat kilinti wen pinki mbi ni ka karkhana uba banla mulai thu ba ka je kandu berumentri rang ba ukonder ke sangma ka arpu artarik unai tung aja arpo hapreng ke hima sora ber Elaka Mawmluh ki bedai ki badan benta ka basengi ke ni ka karkhana berkumjuru na Mccl Employees Union na kaliang ka sorkar kla terwa lai teli ki jingterwa. Hadir bagi di jimang cuman di bawah berhenti dilajak ni Mccl khamtam itu buat ni lockdown. Tehabangi naga Elaka Mawmluh berkunjung naga hima seorang nilai wah dikilat berhenti atau mereka sorkar berkali pan dunia yang ini dia dalam bagi Hynrei bisa lihat betul akan masuk akil kisnodon kia bagi itu memang beruntat terkadang tidak jadi tentu itu ni pak sorkar ni pak isu syarwan ni pak kibai kalau ini berhati hati. Tak dulu apakah sorkar tepat ya jingïatreilang hal aku arti itu Julai mentau senang dia hima seorang dia Elaka Mawmluh dekat ke jingïatreilang jong kino Aikam jong ka union. Di hata ke jingïatreilang kalau ba sorkar di kompeni yang kata ke punut pulau sekata toy lah nak memberi pada sorkar punut beri sorkar di masyarakat alih ayu. Bat berpunut cuma 40 tahun kita dari kamu sekolah urlong kita di sorkar. Bat tadi bentuknya yang dari sorkar ya kan ni karkhana dari kampung basis pak dari 10 tahun. Setelah ada kompartmentalisasi kita dijemur kata-kata kantor terkait banding selari kata-kata nangta kajing kalam besar seni Nong idol yang nanti kata-kata nak minta ke overhauling dari jingsngewkhia bahas merawat ini kata kajing mesin buat kadang dewbilat kemudian Mccl yang besar minta tadi outstanding baroh dari outstanding minta batuan capital investment kawan baroh masih pak Hynrei belum buat ada jingïatreilang ni chief minister pun bah kalau yang sorkar bukan dia pemerintah bukan ada besar malah kini jadi baca COVID-19 kiri kamu bisa suruh sorkar itu orang kan orang pun tetapi ya lihat orang kata yang pimu nanti kita jual venture hakaba sorkar kan orang kerja percentage share kan baru ke interest firm kalapan shimkhia penilaian kita, ingin saya baik tadi di jingbym atau di jingïatreilang kita. Kita berdua buat kebalai mereka kalau berjuang pada kata jingai kublai dan burung ni Hynrei kekuatan handshake dan kamu sebenarnya kita karkhana. Jadi kata dia kan tanam bernesim dengan beberapa kawan berkumpul kasulong baik jingïatreilang bangun hakman tangin kynthup selalu jong masuflo di yes Hynrei itu iba sorkar khamtam sulu ya ka minum ya ka ability ya ka tani lawan kau Hynrei ya kaman bukan penyakit iba khamtam sulu uba amarem dors ïing kena juga hima sora ula kubur ba ka sorkar kla terwai ki tekimat bat ai pori kini ki blaya kendu ka arpu artarik unai tung banya perkhat dia hadir panggilan yang perkhat Jangan dulu kasih ya rai, balik kasih men kamu kalau di makan kang, nanti kan pelan. Jadi nanti kata langsung agak istiqbal perkat nak dengan baik nanti umur beli kendor yakin Nong tren terbawa ke Mccl. Di kemudian hari ini kita minta ada kendor ki, di nama kita berkomi nama naga himai, nyawa. Kita kalau balik maka
shimet kalong ka ya kendu cik mentah buat harus sorkar makapal mentah itu namanya kalong ba mendolak nanti show kena kata ini kalian himaru nggak shop kat tadi namanya ada di kendu di employees nanti antara di shop tu ni kendu seperti klip sosial kita hot klip sosial ni oh lima sama ni kelaran kerja yang kita tentu dia milu nantu kalong ba dalai ban haberi ban ai practice full practice ban ini yang nakalian juga imani yang bersama kita Hynrei haberi ban tu yang dapat kalau nak apa kasak hak umdum yang ini nama apa itu lain belum percaya ban namanya kalau apa nakalian di Hima Mawmluh berkah Hima Sohra gila ai join member Nong atau siam di nakalian Hima Sohra gila apa dia menjadi induk siam tu pi kemudian kalau tu apa boleh bah ya kita kemudian Nong ada utang di payung coba dia hadir ketaruh kalau kami mempan ke option di negara yang sorkar pi option mubon pi mobil akan mana kami rekam option percaya dia kini kita tinggal ke option kalau kami thai dia ada kata-kata buat ada nggak board meeting lu shimkhia ya rai ini nama boleh ada board meeting lagi kalau tempat di mau bagi orang bangin dan tisu lu mau ilmu option itu Hynrei ki babun ki nang shimbenta kini ke jelang ki lapan pau bakimi hap setia berkini ke jingthmu ka sorkar jingïatreilang neban aiti hakibai par ki company namar kini kan kta ai ka hok jang ki badai tra ya kini ke jaka kan bu jing eri ki nong trei bar kim shai bharu ke ai ka benta ka Hima Sohra bar ke Elaka Mawmluh ki belong ki nong dan benta naduh basdang ne kita ki stakeholder Kejalan ke lapan paru badai tang ke sorkar ke belawan penki MBI kini ke karkhana lada ke don kemon berke jingngewkhia nak benta ki pai ba jong kini ke than bagi lesu tu sha ba ki pai ba jong ba thai Sohra da siam jingye komitip pokisinan kadai kepliam ja jungi ki thai Sohra di kukisom na abangi I gini imsula ba chusnok imsula ba chupek hikmat jadi nak halor gani nurem bakasem bakat dagoi kesur lashim pementar sngi ka atau tarik dilakot ya pi kis atli kis stakeholders onyo menyatai buat ni kesem onyo ke jingmut jong pi ki atli kis stakeholders te kalian jing kesem besoban penano ba kalian jing kesem de kastur nelashim KSU Sohra Circle but nak district kasok persis jongi gila siam de besar bakasan kan penpena no ya kilat jingïatreilang ke bajajai kata rolong naduh mentah tayo naduh kasni thohdieng ba akar pat dikiram baksno ki badan hak Hima Sohra makin lagi kisnong kitau kindra ikan kubur bakasan kong ba haman lagi kisnong haman gilongien ki badan syai ke jenis klik ki ba shimkhia halor kani do benta abangi I maka Sohra ladan apedem jingling suai dina kaseng penbena bagi siam suai dikilat ki bajajai komunitip kani ka persei mementa ke badan kani khna jimpang kaseng ke penbena nangi syahmat makilu kilongi ki badan jadi jingngewkhia ken peni nak apa kisi ki blak tiga kasar kacim suai kani benta baik benta berdansa ni salum bagi saya keren meeting habiyade baki wei benta kunki association jogi taxi ki semua association berfaya dan kali jungi kasar ni lapun bena ba menta tayo kasih thohdieng inja